Malo lelei, and welcome back to PIKIPIKI HAMA KAE VAEVAE MANAVA vodcast project for Tongan Language Week 2025. I'm very happy to be here today. Whiawhia pito ke whakawheloaki atu a Koloa, Misiloi, pia mo ne whangi moko puna, and ki mo pia mahoko atu ki he tala noa tui kakala, te o tukanga whainga maalia ke introduce pe whawheloaki atu e Koloa mo whana. Malo apito. Malo apito Yvette, ko kuhingoa ko Koloa wholofola Misiloi. Pea ko iheni mo kungki mo ko puna ko ni tena hanga pe o whawheloaki atu ki naua. Ko hingoa ko Koloa wholofola Misiloi. My name is Koloa wholofola Misiloi and I'm 11 years old. What's your name? Kae. Kayen. Okay. And how old are you, Kayen? 4. 4. Nice one, Kayen. And so today, oki he na Koloa, pia mo Koloa si'i, pia mo Kayen. Ke mautala noa tui kakala. Malo Koloa. Kwa whoki o ko sa ia he kakala matai a kau mo'oni. Kau ko vale he tui kakala. Ka ko whemape ke o ilo he ko si peo whaofa o ke he kehepe. O ke ai tui o ku hangi ko kakala ko ni na ke luva mai. O ke ai tui hangi ko kakala ko ni. Ka mau matai a kau ke he kehepe. O ke lava tala noa mai ke he kehe ko ai kas tui. Mo whaunga ko ki ngau e aki. Malo Yvette, koe kahoa koe pe koe whakamokomoko koe na o ke tui o ku whi ia. Pe o ku lava rewa ngau e ake ala isi, pe o ku raki whi rewa la isi ia. Malo me hoa taha. Ma hoa taha mo konga koe ngā poki he o ku tuko kehe ange hono teu. Koia. Pea koe ai o whi rewa ia o toki fungani rewa ki o lunga ai matala ai aka au ia. Moe whanga ki i hangai pea whanga ki i fungani kehe pegu te lava o whakatahai ki nau tolu ku ngā ke whakatatau peke anga koe e te whakaofa ia. Pe kei ke ngā tai ka ko ngā ke mālohi e Kahoa. Koe Kahoa rewa koe tau pehe pe o ku koe anga koe konga pe taha e tui. Ka o ku ki i si iangi hono taimi. Aia ianga e ku si o koe taimi. Koe anga he koe o ku te uraki alu ki taia o tori. Aia rewa ko Tongana na te alu ki taia o tori mai matalai a kau me ngai whetu he ke ka koe nfo whakatau. O peo whakatau mai pea si o atu hange koe ni. Koe kakala koe ni o ke tui mahalo ko a kau ai e nima ki he ono. O ku ai o fungani kehe aki ko ngā ke mata lelei koe mahalo o ku uape. Maua pito Koloa. Pea koe taim koe ni e Koloa ku whemape ki ke tala noa mai ki he mahau inga koe e tau ke puke koe e tau Ngaahi ilo whakatonga i he whonuan. Tau te whito ki he tau nof koe nusilani. Tā no maange ki he kakala tui kakala moho ilo koe ki ai pia mo e whaunga koe o ke ngau e koe nusilani. Malo Yvette, koe anga whoki e kapate tausio ke Kahoa o ku kehe pe. Pea ku kehe pe mo e anga e ngai Kahoa ke mono mau inga. Ka koe taimi koku te whi ai koe Kahoa mo te hanga o Ngaahi Kahoa. O ku lava peke tānaki mai ngai tau kei. Pa koe whanki tau kei koe atan lang te hanga pe fufu i. O ku te ui ngā peku, o koe ke te loto ke te toi hanga o ke ilo maa tae nungo maa koe whanki tonga whakatonga pe ia. Ka koe ngā hange koe ni koe, ka koe loto kou whiawhia au pito hange koe ni ke wanga koe whanki moko puna. Mahaka weekend e tolu me iai. Ko kita ahine o kui Australia. Pe o ku kabau te ngā ue he kai ke ofi mai e ki ai. O whare pe o ku tā mai. Mam, te ke hanga ko i mai au he Kahoa. Pe ko oho mare. Ai au ko i loi. Koe nau mahinoi koe ki he Kahoa o ku koe taimi koe te nau alo o matu o tu ange ai. Te nau hanga pe nau tolo i loi hono mau inga pa te nau whiema, te nau wako.
Ai ko fefia au pito ke hangwa ni ko whangaki I ko lahiang e te ngau ki ai ko lahia e te hangao I lo e whanki tau kei mo e ngai matala akau ke te ngau e aki. Pe hange pe ko pe rini na ok nau ne tala mai o fia o sai ia ke nau wako ki hono fie kahoa ko tanga iyo fia au pito ke wako I kahoa ka ki nau tol I hono anga no fie mo Koe mahau koe toki, alhaki koe ke nau lalahi ange, ku nau ilo lewa mahu inga koe e te ilo koe ke te poto peo ala o Ngaahi ai a Kahoa. Ko ia. Nana, how old were you when you started making kahoas? Ko kulawa po kaka he ulupua mo mea ko tui kahoa. Ko mana tui pea wia e mau whakaka I he kalospani, kai haa siare an kaunga api. O mai rewa o tuia ke si mahalo ke tau nima. Oh, Kai fine. ne ko ia. Tau nima ko loho alo toli. Ia ko Ngaahi ko tui hange pia ko whanki whakamuna. Ko ngā pia whakamuna ko he te keisi sipe ko toi si iangi. Ko mau whakamuna ko ka mea whuke whai. Ko Taufateau takai pe mo o pe o lulu e ai kalospani mo Tori siare pe amare tak tatu I ki kahoa. Nana, what type of flowers do you use to make a kahoa? Ko hanga ngau e aki ai matala akau ko ni, ui ko o keti nusilani. Ko uhi pe o ku ikai ke mau ai Ngaahi matala akau ko mau ngau e aki Tonga I he taimi ko mau fatu I kahoa. Ko hange ko siare mau pe siare hen. Ka ko uhi o ku whaingata ake mau. Ka koe matala akau e ko ngau e aki nusilani. Ko uhi e ku tolonga pa o whakaofa. Koe hange koe lausi koe o mau pe iai nusilani. Ai si koe kalas keke. Pea koe taha foki hange koe kahoa kono ko tui koe ui koe kahoa hei lala. Koe hei lala koe taha ia e matala akau whakafonua a Tonga. Pea koe ke mau ia hen. Ka oku lava pe o Ngaahi aki ai mea bui pe koe tau. Pea toki tui rewa. O hange koe ni hakahoa. Koe ia te. Malo Koloa, ki maweki ke tātara noa mai whaunga na ke ako ia e lea whakatonga. Ki o whanau ka pehe ke whangi moko puna. Malo Yvette, koe ko mantu pe koe whaunga na whangau e aki he ako e ke whanau, pe ke whangamopuna o ku mau whaalau e taha, ngau e aki ai kongkonga koe sino, pe ngau e aki me whangaki I hiva, pe ngau e aki hange koe ni koe lanu, ai koe Ngaahi me ai aku mau ngau e aki ke whakatolonga aki ai rea whakatonga inu silani ki he whangamopuna mo e whanau. Malo. O ke seo o kia ke he taimi ko na ke nofai mo whanau, pa taini mien ke nofai mo e whangi moko puna. Ai e whenga ko ke nau poto me lea whatonga. Oku ikai ke he ko hinga ko whaunga tatau pe ko ngau e ke whanau. Koe pe ko toi whenga koe ke ngā ke whangamopuna. Ka ko hinga pe ko hok taimi. Ok si ang hok taimi mo e whangamopuna. Kana lahi nge foke taimi mo whanau huk te nofo mo nau tori api. In Koloa, how have you learned Tongan language in New Zealand? I joined a dance academy called Ocean Star, and just last night I did a taulunga, my second one, where we danced to the music, and the story of Tepu Tepu Imaka came, and yeah, I really enjoyed it. Yeah. And what song did you dance to? I saw. Ah, very nice. Very good, Koloa. Thank you. You know, Koloa, your nena is a master kahoa maker, and she makes very beautiful garlands and she makes beautiful lace. Is this something that you would like to do when you're older? Yes, I would really want to make them for my family, my friends, and my tutors. Just like last night, how my nana made a special kahoa for one of my tutors. Also, she speaks Tongan to me.
whenever I'm at her house or spending time with her, and I try to understand it from time to time. And yeah, I would really like to make a kahoa when I'm older. Oh, very good. Thank you, Koloa. Malo apito Koloa, but malo apito Koloa lava mai. Thank you so much for joining us today. We have enjoyed talking about kakala, ma whiwhi apito e taranoa tui kakala, whakamoko mo tui kahoa. Kaweni I he ka venga maho inga, e tau o si o mata pe mo tau ilo e tau whiwhi a koe he ka luva maha kakala ka tau tori ha katoanga. Thank you for your time and thank you for sharing your knowledge with us for this project. Malo apito Koloa, malo apito Koloa. Malo apito Yvette.